Tunia hichi video in wedding zo sin na bon savin kazana salam kahin pive ke kamin thang boy hi in goncho proprietor kahi chule tunia ilai muna hi interview inau pau iloi pau let khungam ho kip ngambom mai to chomkhat ke holim na hin nei dio hi in ama in CPO hian GD particularly a uniform service ang thanop dan le ang lol hin dan ho I experience so hi a hin sela le khangdong tampin kitil khona ne ya apat chompi dam ti de sa na zala ke holim piding hung ke gonga hi in thanom ta le lung lut da khangdong adi a experience ho hin chijong le nu te pa te hon long na hin ngai divin na hin vat divin nge na la tiam na ka hin nei ama satain salpa sangambom loi pau chibe ka hin bo le liam na ka hin nei chipa me tabang platform ma kyolim thei dinga nin ko zalin tun ke holim na chopan ngal tau hitin ngambom tia ka hin address jing de hi in nangin masatain nang len nang kipon do na na self introduction hin bolo ke kaminta chu hele let hungam ho ke ma hin loi te ho ai lo le kaman lia chu ngambom ho kip ta min het jeng hin ka khumin chu hele chasat tu a kamjong district nga chasat huap ko na hongkon ka hin kanu min hile lam khotin kapa min hile jang sei ke pa me ama basic background chu hetawin chule tun ngam na educational background neu khat nin sei pi take it dio ham nga class achom lamin ke sei mai le class 10 taka hi ka kho cha sa na kapute school thinking memorial academy a hin 10 ka hin chaijin 11 12 hi le phaya royal academy of science a hon ka hin chain BA chu hi le DM college ka hin chai ke pa me point to point akang ke holim han de hi in chichu avet sa chu hi le mi him hi school in bo apu hilo am hi min zo apu ti chu nya jakhat tu nin reflection akimo yan na cha sa lingki manong kaya tu na graduate level na to na mu the hi iga agela le mi him hi school bo hilo ami a jong chinga me heti pa hi havialin a message ka dipinom kit ovin skit ta le to hi a hindo nom chi le government service hi I services omin ilo le manipula ho omin ahilo le banking lang omin SSC lang omin SSC ang to uniform service omin table na to na service ang omin tin na to ni tampi omin ahin mainly nangin natup na do hi kay mudanin uniform service ahin na particularly CPO chele GDA hi in chi pidia na deham na pidi nga chi na to ahin na deham na de na athugu te ding hin na nang tama khangdong tampi jong ade de hin ade ho he ipinat na de na pai sel la aphat chom video ka ta sanin na hi chun pidia na de ham ne okha athugu chun hin sei pi om nya uniform service ka de na hi inia ba pa na ki sei mai le neu lai yang chu Christmas ho am ting le Christmas wana chu loi te ho chun spay for man ki khui wa le ki cha yeng hai wanga chun in sunggan then ki a chu ki nei zo be se lo ki cho sa zo be se lo ale posal khat hi na yong he kania ba pan ai spay kaung hi nom pe ale i khosung donga neu chai hong hang chu thing noi hoi mu yong la thal mi hin thal hin choi phat phat choi moi le i lung thema chu ki thanom yeng na ati a he hong khan le ting le spay he panding ti ka thanoma je uniform service ka hin lan khon te he ki pa ome tu la doi ki ti hi tu nya mi kha imu mana ga panjing thelo inewa pa sa thanop na pa na chi pa hin mi hin pui to hin doctor sim ding ho jang 12 fa hin chaya aloi ho ti gut mana ti gut a hi thelo na ai le chubanga chu line jo si chi chu hi in ya chu nang uniform service tu nya na mu thei na hi newa pa sa tu gil na na nei pa ilo thanop na na nei pa chin na thanop na pa na in ko te in jong za da lo wa na sol pau hin lo hin na in pi dan in ka gelin ki pa ome chikit ta le tun ko isa na ban chi be kit o hitin ele ngambom na experience chule preparation na chi uniform service na hindei tai ki pa ome na dei pa na mu na dinga ipi
ti prepare na hin bola na so kita le chi preparation sunga hi na experience wa hin sel thei de hon na chi chu ki hoding in chale ave jo si da pat chompi na hite te ding ka jing cha e ka hong ki go dan hi asau thawin hi jong le chom lang tan hong ki sei me le uniform service hong ki ti tenga hi le si pai lang hi jing spai langa ka thanup na chu assistant commandant yong kani thanomin ai le assistant commandant so start thoma ke pana hin na UPSC no ina conduct hin ei level a yam thing thanga wathana basic macham lowa UPSC ga ki ho na assistant commandant hin ji ro ding chu ham sa thaw he tamang ke kham bo yong le foundation hoi lo ya chu na adi hi chi start thum no ya chu star ni hi chi CPO SSC na staff selection commission in CPO SIT ala ahin hi chi ka hin tup tanin ale hi chi 2022 pan ai kong ki wo pan hin ai ta self study ka bolin na self study ka bolin foundation hoyong chu ka jaudi poi self study hi match chi jing hang mi te hla sem na ho match hin match chi ina hoi tan kan ki khu nin chu ta le mi khat ko ma personal tuition kan ila in ale hi ta ka ki go jing lai ta hin 2022 a hin phaya che ko na hin ta gunchu na sir nangin gunchu ki ti nan bolin ai le gunchu hungma hin gunchu hi oza hoi thei le jengin ami hilo ki che thei le jengin gunchu in CPO crash course ke ka ki go na ka dei pen service khat CPO crash course an hono cho ka ki pa le jengin e cha hin ale ka thanup le wang chun sumla pa yong kha sa thawin ale ita gunchu CPO crash course ong khan chun ka tha no ma jengin yong le sumla pai chu kala sem thimin ale ka hong taw thon het jong ki het kha lo hin nangin koi ka hi yong het kha lo ki yong nang het kha le wang gun chu bol pan hi chu het ya cho inbox sa na number kan holin message kan thona hi le sir CPO crash course ka jaw no ma jengin hi jong le sumla pai he ka ha sa jamin tham khat be ni ve theidam ka ti le ni het kha lo wang chun ale ke ma expectation to lam dang the chun nangin yong sumla pa ya boy hi ne na than pawa le jing la hongin office na tina jinga ka nga hi le 50% discount ni bol pin ala ke jong kalung thima chumin hi chan ge ya ngai lu na a ke khalo mi sarpan hi chan ge ya ngai lu na he yong ke khalo hi le chan ya khan ho ne ya hi le ke yong kalung lu na pa he ka proof de ta cho ala serious ta gun chun coaching a chu khang ja ba he le phaya gun chu cho hoi mama jingin hi chi CPO ki gong hoding chun phat ta tan mi ga ya bolovin every Saturday in mock test ki bolin mock test so phata ta nen lai sa ki bolin Monday ni le result asu payin ale sarpan mi thanup na ding chun mock test a topper a hong ho chu dista match ko na ding set khat apiji na hele iti chun mi som li ki hi wang chun competition chu amma ma yengin na ale competition amma ma jengin I cha chun a ki te thona hele pathian lung se nin ina hoi ta hong ki go ngai thanom ta hong ki jawe ji chun thathum thali ham khat crash course ki bola chun topper kong hi jing ke jin na mok te sa chun ale topper kong hi chun ke yong he me hem hi kilit sa nam te nga hele lo thin na tan ki gam wang ki gam thaji hai tan ale gunchwa oza hon nang ei son mama aban ting le iloi coaching la khom pi hon jong ei son mama ai yong cho mini son ya cho iti say da kikilit sa kit ti dam ai cha cho exam ka gabol vin hele exam ka bugol vin hele kamang cho tam ta hin ale mi ke khat ka do a he CPO ni lai sa ho ai lo la ni pong sa ka do la thing hang mi te da CPO si pai thai choi ma sai poi mi sing thai yong la chun thai do da tiao poi sei din na ai le yong chun I mak ma hoi tho apang do le la ka ki gel yang ale kilit sa na khat choi lung thima hong mai tai cha cho go tia ka thai vin hele mi singa thai mala la kanunga koi ma ka thai sa hin na thathi de en khong ki le ti chun thang tom tanin akum kinin kapang ka ki gong ki nin hele chiwa 2022 gunchwa waja zo se proprietor panjong ita san na pa cho iti seira bitre bol ta bang ka ki gelin kaloi ka pai ho hin ai lowa hele sarpa hin napuna ma jing ben ke sang yong napuna jovin isu kin yong very challenging in ka kila kinin akum kin a he galet to 2023 tan ka preparation so ka nga di lo he ka hi te de ai lo la hele ka zo chan ka bol te ka tin ka ki gong kinin galet to lom je chun lam kalanga ka ga chin lam kalanga ka ge gong in ati chun thai ho ha len ka thain ka bol kin na hele
lam kalanga chikum a hin cut off hong sangin cut off khlang pe an phatan 109 hong hin hei wang chun 127 lang he ka score thokin hoi ta ka ki go ji chun ale 2022 ko ma thaya ka fail ji chun thaile le he ka ball kin he ta ye accelerate library a ho ta wa zan le thaina form a ka ki wana itia cho pungko hong tha le zana yong cho ka thai jingkal sun zan bial thum thum ka thai ji he thaya ka fail ya zna 2022 thang tom wala thai ngan chu ka ball ki na he le ale physical in ko ta we ko ti mama in ko win physical in ko wa hin gal la tol ha khat lai ji chun connectivity ha satana lam ka pana go ti zu ding via isola chi di hin ale in ko wa he lam ka pana bas kana ka to do he lam pi lo lai ta hin ni thum la jan ni non stop in ka to win he la ajinga thai pe pe di hong hita tu ni jinga thai di le tu ni pung ni tabang hin ga ti ka ga thong win kelan te yeng ni thum le zani basa ki to so non stop ma ale ajinga jingkala report ka ga bole mat channel wa report ka ga bolo kaung thai le pathin lung se chun kaung thai do in 1 mile kaung thai do in thai zo wa hi cpu chi dan ne kha ga ke sei le thayum ding thai zo wa hi 1 mile 1600 meters is 6 minutes 30 seconds ka thai din hi chi ki chai chai le 100 meters is 16 seconds ka thai ding hi chi ki chai chai ki le long jump high jump short put te continuous ki chol nam lewa ki bol hen na ale iche ko ma chu ka thaya hele 1600 meters se pathin lo se ning khalai do tan ka ki pa dan dan so thil khat pite sei da ka zo lo di be ka gel khat ka zo dan in ka gelin na ale chu banga ki pa chu pung tikinam te ai le cham khadi ki chol sawin tui hoi mamaw ka ga don 100 meter race in lai saw le ki fit ki ta ale long jump in chop sawin na hele long jump hi ina thaya ki fial ya thai ngan kan bor ya chu long jump ka ki tim man ki tapon na ale long jump in bor saw le aki patnal masang lang pe a ka chop ma hele alai ta hon ka ga chun chance vial thuma piu hen ale kat ve tha chop sa ken na hele line kom chana ka ki pala kalang ta ka ga chu so ka thal ngale se na ka so ka kong ka ki su kha e tai ka kong ka ki su kha cho ki chat thei talo ale sam ho ko ma ka ki su ka tai ka ti le na ki su kha le unfit nei yeng na hai jam na chop te te re ti ka da cho hai jam che chop sa le mi i kong net pha chun ki chom thei ta pon na i kong net pha chun ki chom do ta pon video ma ja ka ya bol wa ki chom hin zo jong ma cham thei talo ti chun hai jamin kaung fial kin na hela kalong na tan dan so kumni zen physical a ki fial so posal khat hi na isipai hi banga ki dia I ti dana posal khat ki ha physical a ti fial fial yang am ti chuna za cha chu am thawin koi ma ko ma ki sei ngam di pon hi jong le ai ti chun ang ki handlein ang dam sel chun in lang hong ki len na ai ti chun 2023 hi tan chu 24 a hin tom tana he ka tha bol kin he tham tom tana ka tha bol kin na hi le ichi ka bol sunga 2024 2022 23 a physical thai to hai jama ka fail phanin 2024 la he kilim do ma ma e tai te se on na thilo le gim na ne tiang ta bang na kilim do ma ma e tai te phiam failure pa chu lesson a kin ya na bon cha ka he ka chi ma sa ka kitip yo ke tai thai to hai jam to long jam to iza ka he ka kitip zo ke ya ani khoni lein aso me me achi dei bo be na ani khoni le wang ka veng e ti ho so hi thei lo re ta he po na ka kitip chai ke na he le ti chun pt mun yang hong ke khialin sil chala in ko win ka ga chi na he le ka kitip cho hai be se hin tin ka thai yang chu mi som som mi thai sau hin excellent ti di me hin tin kanunga mi nga ho cho ka le dal pha ki nen rang chai na lang chun ti chun to min kang lai do in hai jam long jam yang chui ma cha hi tapon mai sela kang kitip pha chun na mai than in ka hin zo win hi tia chu tar tu ho ban bana hong cha hi chana chu tu ni hi la hi lo thin na thu sei thei dinga kaum om he ti chu kan sei no me ki pa om me lo thin na hi khat lani ding chun a first attempt ma mo jang mai thei nan tin na ti chu am ho success history hitan hin la alhang pe ai mi te chule to inau pawin sei banga e ho chu khat ve a fela le lung neu na la sam na nei jong tam pi ki omin loi la pai jong omin nau te jong omin ka he in a hin nangin ka chol tai ka gim tai ka lal tai tilawa adi chi gar sung na iche ka omai le te to che ka gar sung jing a jong
self support na bola na tu nya lol hin nan ne hi nanga ding bo hilo khang dong tampia dia kitil kho na hi in na kan yang kan ke papi in chi chu hard work plus thu ha ham din na thu so ding itu pa chu kichi in asia chu na chi itu kichi pa chu mo na thei dinga chu pan la jing ding ti hi tunya message ipi no ma win na ki pa omin chki ta la chi chung chu na hin ka sei be nom khat tham khat adip in na ga sei lut be le han chi CPO SI hin na SI na hin mu pe no hi exam process tailwa na ki pana document verification na ke chai chu na chika chu ipiste so ma abana men ipti umam chi minute kha cha minute ni chang nan share thai de ham nga CPO SI exam hi tier 1 tier 2 ke ji tier 1 pass se chun cut off anum ni tier 1 pass se chun physical a chu thlai to kung kal chom hai jam long jam iza kai hin tier 1 pass se bo chu physical an ko ji wa na physical a chu mark ngum talo tier 1 ai 200 marks ki ji hin physical an ko diu physical a chu na fitment pi le ki cha yang physical a fit se chu tier 2 boarding admit card hanung do ken nen tier 2 yang hi mark zani mama ki ji kin hin tier 2 hi koi ma fair ji pon na tu chana hi koi ma fair ji pon tier 1 to tier 2 ki go ma kan 120 be mi ji hin na 400 la kho koi ma fair ji pon tier 2 na chaya tier 2 na chai le medical to document verification danan ko kin masanga medical to document verification dang chom ina ko win na tu khangin ma chon ako medical to document verification so akop tawin ichi alang pia sei dingai stage li ti de tier 1 physical tier 2 medical ayong aki fit aji ula ki chai ma adu dam lo ale tier 1 amak jani ki ji ding English reasoning maths GK question som nga chi heading tier 2 hi ti le question jani English bo se ki dai tan ale total ang ki gob le mark jali hi physical ana finale fit medical ana finale fit mark ni ma cham lo result an sim teng wa hele tier 1 to tier 2 mark jali be si sa he an sim tho di we ya chu medical chan ge ga ki thung hana medical dam selling ki chai jong le tier 1 tier 2 imak hung ki gom ding cut off apha lo wa hele result a chu ki jaw di lo de ki pa me ki chi na khang dong tam pin jong chi chu a hin wat teng le chi chu an phat chom pi ding ja chu ka hin do hin chu le tu chung chu nangin izat namu total mak la chu na nangin izat namu chu le cut off izat ham na chu le ip post namu ham nin self pi thai diwa nga tu chung hi ke ya ding avial thum chan na jong hi ta in lelam khana sei da kan sei bangin gunsu coaching kanila chon kan ki prepare hoi ma jengin le khalang hi ko ga sa pon na le khalang hi thing sela CPO dina na chu le khalang hi ko ga sa ta pon 2022 ka fail yang chon mak tam ta ka mu in physical ka fail thuin 23 yang physical ka fail thuin mak tam ta ka mun na ale tu athat chan na avial thum chan na hi tier 1 a hin 200 la hin 127 ka mu in na ale tier 2 a hin English ngan a hi wang chun ka gial to bang tapon question so 150 something that kamun na ai wanga so tier 1 ka ni bol hoi ji chun total la chun 283 athingin na kamang 400 la chun 283 athingin a hi le tu chung cut off anim pin mark name pin ho kitimei le CRPF ho hi mark name pin ho na muji hin na CRPF cut off so 266 a hi in 266 na chule CISF cut off hi 279 a hi na cut off hi sang mo mongin tu chung he gyal sangin CISF cut off to 279 hin CISF hi in first preference ka koi hin na CISF cut off 279 hin ka total mark cho 400 la 283 ye chun cut off cho ka khal thawin CISF ka mo he tu chung ai na first preference na first choice na mo na ki pa mama di chula na mama yenge SI bo hilawa nangin na dei pen pa na ki mo chicken kan ki pa pi in chule chi SI ki got hi salpan jong hin sei tain inaw pa vin jong sei ta in alung lut ta ho dinga chu ha asalo ahin process si asao ja hi on the way lam ki ma ki ta la na thei sa hin na stage so hi bona hin true na dingai physically mentally educationally strong ngai hin na ya chu tun ga agyal leuhan avelin ga veleuhan tunia na loi ho insumi elola family member ti mailang kunja ko na amudi cha
ho chu iga vera la mu na ding 0.5 0.1 0.4 mak khat jong thing lo hi ta chi wat jong mi phachom pi omin na inung vet ale chun chi chu hi ale chun competitive exam a he time management to mak time management chun mak na sa ta hin control hin na ya chu chi mak khat in i chan ge na to di tam na amu di chat ho le amu ho chi ka na chu point bo ki ki hi thein chun na so tunin hangdong tampin jong time management chu thi bala question chu itam bol ro na di chance o ma hin ya chu pha hi a value het wa hangdong ho hin le kha sim hi achu na nei te dinga phat value het wa exam ting la chi chung ki apply de hin na ji chun time management hi tunin angai cha dan hi sei do nom kit ovin na kita le ki pa min in the process of piha chi CPO na ki prepare na hin ka vera le like kat way Layana fail. Next high zamana fail. That means ichi na yang chagam agam na chu na ga la tu like it na lai. Chia na fail ho hi pressure umma ma de hin na. Le chi pressure ho stress na nei te de hin. Ke ma personal la dia ka gela le. Na nei yam na nei lo ham na nei ya le ipitin handle am na. Chi pressure handle thei lo ja ya thun na ding hlung lo khang dong tam pi ma hin na. Chi tham cha khat nei hin sel pi thei de bam. Nghe 2022 thaya ka fiala kaung kilia yang chun thaya ka fial ka thai now ground kan khokal kal chun in lang ka fanin ka fial tai ka tile kan no chun tot sei ngai lo ne ya ti ho sein na ai bang a chui sei ngai le yo lo ji yang chu he pe nam tile thaya ki fial chu ai mit mo hin na ale a ki fiala I loi thai ro kit pha chun na sata in ga ti a pa na imphal ta ka chu fon flight mona kan ko ya ka kap lung ke ta banga ho ka hong he na ale itia chu pha nong cha che ho vila ka tha bol kit le ka tin ka ki hlemin thaya ki fial chu ke mit mo hai pi ka la set pi dam na pi ka ki ngai set pi dam ti chu challenging a ka ki la kin na cha chu challenge ta bang han a ka ki la ki na akum ki na ka chi ki na hele gel pha lo bia hai jama khong fial kit le ale ki gel la chun mang za le yeng na cha physical la vial vela ki fial posal khat ki ya ka tin ha ka saji thawe ale hi chunga yang chun gohatia pana lamka ta ka he lamka kam lai hin gohatia pana lamka ta ka he pitisera mut fu lo ta ho zorni sau ta mut fu lo ta ho koi ma message reply lo ko minan call yang le don nom lo le ho kam ki le na minin thamon wanga chu ppt saida ilung gel anup lo pe la ko nin thamon yang le ipyaung ki sim lo ha na message so sang reply lo wa chu thati le account ki le kalunga chu pim ham tia he le nang na zo chan ding chu bol phat phat in na nang na zo chan ding chu bol phat phat in ti khan hi alunga ka kik chinin aban ting le la sim pan yang koi ba khat ve zo la koi nom da ma ti ta ma chu te si hon nang avial thum na ti khan hi ma na cha cha avial thum na to hen ka trai de cha to he nge avial thum na ka trai ya lai ho ka fial ki le ke mit mo hen na ai ba nga chu ai ta ta ka ki prepare ding avial thum na chan mang he ka trai de to ka fial na he ka nong ven a hi le ke mit mo na ngan he thaya ka fial do lo la ke mit mo na physical practice sai ta ka la lo hai zama ka fial lang la ke mit mo medical la ke fial choi mit mo he lo e tai la medical la fial la e mit mo na choi piam tai la ke ji overweight ho fial ho bang ho e mit mo he kin he ale le kha isima le kha ha sim lawa mak tham cha he imwa merin a hi ki yang la e mit mo he kin he e ti a chu hi chi pressure ho ai lo la ka long nu mo lai ta chun ka weakness point ho he kan ki the khanin ka zo thei nga na ka la hin ipi hi le ke zo chan na kin ka bol thei ke ya ko na hi thei ho le kha ha sim ding mak ha mu ding chang zo ke bol thei na aban ting le thei do ding ti yong hi physical yong hi ka kya ti ma le ka thei do de ti jong ke bol thei hi ke medical la hi ti le na dang zo ka ha pon na overweight na ka fe lai le chang ke mit mo hai de ka tia ka mit mo na ding ai lo le ei ma bol thei thil li ho he kan ki thlen do a bola kan bola he le ti che ke ba zo chana ka ki pe ye chun na pathin in yong tauna asanin thil hi ipi I bolding I lol hending ting le e yong self examine ki bol ngai na ka ki bu dan hi lol hing the ke nam ai lo wa he le tu chunga he ka lol hindi nam ai lo wa le ke hi service mo thei ke ta am ti pa na god's timing ti kha yong hin na pathin chuni lol hen sa nom le me the 2022 23 du nga yong chu ai wa nga pum the a ki thai lo hai jam hong ki tim kha lo na chu e mit mo he ya ka la avial thum na hin kai ke ma zo thei chan hoi ha bowling ka tim hi cheu ting le
aban patinin hin sufal tan teta ita hen ka stress ho chuna chalian sa kan kila a chu hita chu kan handle he ki pa me ila sam na him himin imu do thelo lai sia hina adi ai ki gel thei lai sia him him boy hina ila sam na in identify tinga la chi ila sam na chi focus tinga la lo hin cho hin puilu he ti cho nang hin khwa ko na nang preparation lo la nang CPO chi go na ko nai mu thei min na pam be sa in it's a great message na aspirant odinga great message sa hi in ki pa min le ngam cha hin til khat na hin sei khat chu kalung tong khat min medical la hin loi la pai hi in tampi fail in na nang zon he so ke yin medical na chini ven tu chungin ani la in salpa medical la kang fail te nan ti in na sa ding don bu ji ka het lo hin na a hin pathin long si din re medical na hin pi chu jong chon just 3 days ham 3 days or 4 days bo hin chika sunga chu hong ki tha vet kit dinga nen se pi o hin na cha chu ipi ham a problem chu na ke chu ka gel pha lo be thile ya chu medical lia hi mai a fit a ka ko hin aji chu tun amana mention pona jona nyau kha din sein ama hin CPOSI thu se bang SSCGD hoyang anamu a cooling jong amu a atup adoi pa graduate level SI pa adai ji ajo khat long chon na chi lo hin na iti ho ja chu medical la fit a ka ko hin ke hin le ja chu medical la na fit poi tia CPO medical check up nya chu na ahin se chu ke kap gel thai lo hin ahin na fit na pa chu nangin naga akiso kit ale na fit tai ti ja mo no mo hin na ipi ham ne cha khat nen se gel thai dam hong ki sei tham cha khat hong ki background hong ki si le 2023 third May he gal ke panahin na third May gal ke panahin 2022 to 23 a CPOSI a physical ka fial pha na chu kapuna be sen ke hi ka uniform service ka mu lo de tam ai lo ne sipai ka panno ne ka mu lo de tam tin kapuna wali na hele GD cha yong le na ki ke vetan te ka tin GD form chu ka thana hele GD form ki la kha lo ye chana ma sapin hi chun preference a hun ABCD ta ka mo gol ha in iti chun third May ni chun rally chia gal ki panin ke ho chu manti pukria hun GD sipai ka thai wina hela na ka thai do in tia chu gal ji chun ahung bang kha yin 2023 November lang chun ahung ki thai cha yin 2024 February a hin BSF gangpi mol BSF ke ma hun medical din in covid na medical aga chia hele echiwa hi medical doctor pa ko na hin na sata kitil ho na kan e mi thom ka lu novin medical a hin mi thom ka lu novin a hele medical check up ma bol chai chun graduate sai ngan nei lo ha mi ti da na GD da hong ki gong nei wam na ti ho sein la kyang medical doctor pa cho ka don bon sir GD hi thing se la ki nong ka dei lo hi jong le service ha be sa account ki go ne CPO ka bol ji la physical ka fiel ja la ka ki bu na ka ti la it's also medical doctor person i point na not yes me hin GD CPO na bola physical na fiel la nang mit mo ai chula atin na ke wang chun thing se la sei ding in mak izan ni museum ti ka mang han ka sei na hela ke wang chun thing se la sei din physical ke ham bol nang henge service ha be sei si na kila on le kho poi na ai wang na kila di wang ka dei sa poi medical lia wang chu fit na he na yang le na join ding wang ka dei sa bi poi CPO chu physical ana fiel je le physical yo chu ke ham bol le nang graduate level a lu te te ding go ne si pai yang le star ni ben ki pen ne atin he chu ama yang chu na sata in til khawa na ama za la yang chu 2024 la chu result hung au pan hin 2024 April February a GD medical ka chiu hin medically fit ka hi in May a chu April a result hung au hin GD form kan la kha lo ya chu ABCD ta kan gol ha le A chu BSF ani hin na GD a BSF chu constable yong hikit ding BSF yong hikit ding ale ilanga CPO a ka sei banga chu ai mit mo na nga ki fial ai chen na ki kila datan te ka tina mo nang la mong lo de tam tin bial ja ma in call vin henge CPO SI ka bolin kala lo de tai ka tin na te chu kala tapon ai le tu chung medical ka chine he CPO adinga ma sapi na hin GD awang chu medically fit po chong kani mo ka kila lo hin na ale medical ka chia hi le hin pi ti tam ti le ka gyal pha lo be hin medical ni hin doctor pa he BSF doctor ho hin na ale
in che ngo cho in din sau ka sang khol ka takai sul ha so andal yer bo ke chen wa ka din wa hin in be le len na hi na khu ma ke chi wa le no nok ni na ne tin se pe ra zo nok ni zo pum hi thai lo he nok ni to mi leng tiao zo pum hi thai lo ha ale nok ni na ne tin na khu ba ke chi wa le tin ale rima kha di pitan ale ka khot ni te khon bor sa kit vin ka khot so skill khan na lo te kin na khot azang wa le atikin na chan zo rima ni pi ai ta ya lung thiem chu he chan na vel thum na hi chana ni ve ka fela hi chana ka zo chan ka bol zo nu ngau me de ka la kaung fel le chana a sa ka sama ma yengin ale ni la in kanu fan ka bolin na khot azang wa le ti ve at ka ti le kanu yang zo long dang in iti mi ve na yong nei wa a khot kon hola kon ne ti ve na jang hola jang ne ti in hoi lai chula ha ma chi alo hang ke cha yong ka the min na khot jang ne ti le i ba ki lo dam katin na remedical CPU remedical chia pass in hi 100 la 10% chance bo ta ya oi ma cha pass be se ji lo ta ya ati a chu a pass daung ke kin nem ta lo in langa ho ko mang ka fail tai ka na khol jang wa lin na khu ba ki che ti ve ta ale nang nin do ayang chana sar ka fail tai ka tin ma chang ka sei ta pon message in do ho chu ka fail tai ka ban ti te remedical apan hu pass it di chu ka gyal na ayong pang lo ta ya ale ni hlan that thi den kang ki le in ai cha he pathin na na sa tai na hin tong in ni la he buyong kan ne lo hin kala si wal ti dan zan pung som lang hin hotel ka gi nau in sung an ka kal do in na pathin ko ma ka tawa aka to ki phin ka kop jeng he chan ge ya ka ke pi he chan ya thil sacrifice ka bola ka so chana ka panunga yong avial thum na ne fiel sa te bu nam pathin nei zum su bu nam tai pathin ko ma ke phin ta bang hona ka zo chan ka bol ngam ka fiel ni fiel sa na lai dam tai ka ki phin nei tai ka san ka ki aka to taw to ka kop nei tai cha cho pung ni lang pi ka kap min ka tawin na kang su nei le ti chen a jingin ke ge la cho na a ke taw wanga cho i tas yang ke ta san le te mo pathin ko ma ki phin nei ki phin thoi tai a hi thei lo ra ke ge lai pa na cho ale aji chu hung ki le di yong hi ha ka sa e tai medical ki chi hung ki le di yong hi ha ka sa e tai pi nam ti le a kham khama chu 2023 gal a hung dai lang chu accelerate na 2023 24 25 jun ta ka he accelerate na yong oza ke pang ale student hole i oza pon khom pi colleagues i loi pai he phachan na ale guncha oza hong ke pang ke student hole i colleagues ho khusung mi ho bu mi thang sung min ngambom hi CPU medical che ti he a he na a ke sanga chu result nga lel ki nu ala he chewa ka fail tai ta hung ki le di chu train ham kha ya chung ki chop la ana thi ma chu ke da the joi tai i chu ya ni result nga la cha ka fail tai ta hung ki le di chu na ai chu fail la dia ka gan the ni pin ti ram na ka pu ne pin chu tan te fail la hung ki le di sanga chu go ti mu na chu i phiam kha thi chan ge di yong chu ki la ki nei tai a ke pu na dan chu na ai chu go ti ya exam fail la kang ki le nei avial ni na avial thum na hi di ta chu tu sunga ta chu na hi le ti a chu ka pu na va len tin hi cha fail la hung ki le sanga chu aza ki gyal ma nei tai ai wanga pathin en taw na san hin tin azinga chun remedical bu no ko ma chun kalu ni na hi le ama yang ep ki fail tho ding luhan na khat pi ti saida EPT thilvet no hi affair poita na yam luhan yam ilungya le ke sei than ka tin remedical bu no ko ma kan lu nen kamin ho PPO in down kat sein abana thila fill up pe no hin certificate ka sei no me ka tile ipyam sei ne tin remedical bu na mi thom to hin alin pin pa ko ma chun kum khat ka hi i khup ki chia i khot jang chom thai ham kum khat ka hi i khup le khon hi ki khial them ka tile a ki khial thai poi PT ham tin na iti dana ning ko ma the same BSF doctor na who examine me kati BSF doctor ho ma man iche nga GD ka mua BSF ma ka mua na iche CPU exam ji a he ka join lo me cooling letter long ka email am na la ya na ve the na ta san no la kati la ala doctor pass na long dong ken don't worry we will sort it out watin ilhamon na cha chu ka kho chu mi ni chu na hong ti han in ti le ang ti han ni le asa te hi lo hi PT ong vet wa atin na in di pau chu ke ha ma hen cha chu ai bang chu protocol ka ju yu nga ya tin na hospital khana ma chi te nga ya tin chu ilung nom de lo he ai chu a fiel dana kim ya chu ale
in nong sol ta vin chini chon ajing in kat chi kin in amo hen specialist lo he thiang sela sei dan na Assam Rifle lo ai le sipaya medical doctor ho specialist lo space nga doctor ho me khon thang pi khan aw ta mi ve ragin mo kho gulang hi le remark api wa gulang specialist ko ma mi so lo he acha cho ke ya cho gulang e ye chun Guwahati ya dinga top 10 private hospital sunga jaw khan Hayan hospital a hin na remedical dingin ipuyo win ka china hele doctor pang hi ortho langa doctor pang hi Guwahati sunga dinga gulanga doctor min thang ta khat ani kit na ale ama ko ma chani solving kalu ni na hele ka paper cho vein medical bu no chon MRI a khup ten ya hi a ki chia ti MRI la ding sonogram la ding gam tin a jiu he test tam ta da ho ji lau le ale doctor pa ko ma kalu chun doctor pan kalia kha chu vein hong ding ni atin minute khat yong theng po ye ve cho idin sa in ka khodi ta khon bor sa in cha cho ima cha se hin thil kha cho filament ki nong tao tho ken en tai sar rima hoi ni pi ne nang tu nya nang thil ji hin na I chan ge ham khana we na ne din na ka in khwa yong ke khial sa the nang ngai nang chongai ma yo si ki ma mai tai ka ti le an mo yin rima hoi pi de ma cha na nei pu ya vet hi lu ha na khub yong ke chi pon na khot yong normal he avet hi lu he atia ka ki pa dan cho normal in ji pin na ale cho ama ji yong hi pon tin ani la ka tawa na pathin na ka tawa pathinin along thim ma ngai lu nan koi jong hin tin na MRI la ding X-ray la di pp yang mat cha ngai talo avet hi lu ha ta normal ji pia cho ka ke chai le medical bon ho chon cho feel wa fit ati ngo ki pa me temptation elo le hep na ti de ham tampi stis ana hin tu na ham tup gil na nei lo hila chun na da ha na thei mun jong mum na a hin tup gil na nei ji chun na tup gil na pa ading a jong chu physically educationally na mentally ka fit at tinang no kita san ja chu na approach nga ma hin na do to lo jong ki chalo ta ji chu ki qualified ka hitina ki he re hin na ya chu na long a feeling ta na handle le ha pathin ngai lu chan na jong hin tin nang ma ta sa jong ima aboy lo ja an chu hiding ka ta sanin na chule acha chun kin comment khat neu ka bol no min mi him hi eman jong le ha sima sim ding jong le izo chana physical han lang iza ka hi panding hin acha in apathin na to na ding mon ngom ji akiti chulai chu hin na chini jing ka ta chun remedical ading specialist pa ko mana chiwa chan doctor pa chu amut fu lo ni khat han lang in mona aziam khat to ongkin no mo ni khat han lang lung le lo ta office ong ni khat le nang lang phatan eten lo dina thil chu long process in bol khan lang elo le ja kai bol khan lang hele nanga dinga chu tu na din mon hi na thun lo na chan so hum thein na ji chun na bol na to na jo sia na 100% na phat na pi go hilawa pathina jong pathin ke ka zo chana pan kala ta mu thei di ke ti pa na pathin ko mang na thut pa chun na to danin kin jong kala in ke pa omin khangdong te ho hi kha sima sim jong chin an pathin bal lo te po ve tin su dunya nang chunga ko na khangdong te ki hil do te ding ka no min na ke pa am be se in chikita le tuni in nawin talungyang na hin se ho hi chele na experience ho na hin se ho hi ka ven kalung lein ji chokhang don tamping ke til kho de ka ta sanin cha hin nangin just few lines sirong le na 1 minute 2 minutes ka he poi nangin naute ho to experience ho na uniform service ti taute 10 level han lang graduate level jong le chang ki gong hoi na thumop na noi ama le thumop na advice ti taute ne au khat ne hin nei pi thei dio kham nga mi dingin ma cha hi yong le CPOS hi kan dei momong khat hi chung ke dingin wang athupi momong le tin kalai na to chung kalo then hi naute ho GD hen nang CPOS ki wong amai jong le ka sei nom chu competition hi sang mo tan dei me ji ai lo wa hele mi la me ja ai ila hi le bang chon ichi hil de wa hin serious tan ki gong tin azawa ka hin sei physical ana fela hi le nang mit mo namak thoma na fela merit ana fela hi yong le nang mit mo medical ta san na ho chu ka thei ta poye overweight na fela hi le nang mit mo ka ti de na
hi cho hi abon chakya na zwa hi le a chaina le pathinin na cha jo phathian bu de hin ha tawin ke taw han nang ei ma thailo ben kim le ke thailo nai sai lo de etia chu ei zo chan bolding ichi ting la chun adang dang chu pathinin an su fal de hin a ke gong jing lai ho dinga he description a yong yo phal number hong ke ko yin tin do nom nei zo sin si pai lang momong gd to cpu do nom nei yo sin inbox hang nin do jing theo hin ka sei nom na pen chu ka tua ka sei nom pen chu pham tai le thil khan hi data ta hi le ingol pi tho lawa hi le ki mulo de aban ting le thil khan hi data ta hi le thil dang sacrifice anga ye ke yong tu chung cpu ka chi kon chun hatani tabang hi ka kg gi overweight na ka fail di a chu hatani tabang hi bu ka ngola physical ka bola hele ani nya chu ke ki khial yeng i mai gu yong do yeng ai wanga chu a ke thilo phot le ta ka pana hin pi a chu ka bol ham tia hele cpu chu ka dei ma ma ya chu ka ngol pi tho liu hin na etia chu tu la service ke gong nau te ho hin na ngol pi tho lo wa hele na mu nai sai lo diu he thing sela ka sai he a ji chu le kha tham kha si me ding coaching tham kha la me ding ai mi te de chu exam jong zero tho ding tian tu la chu chi la wei tai for instance a say ding a chu ning ko ma chu vacancy hi 1700 something ba me 1700 something a chu CRPF cut off hi 269 apa hai vacancy 1700 ne ya chu ai wanga chu tu chung vacancy chu 5100 ne double sanga tam zo na ai wanga PTM ta hele vacancy chu CRPF vacancy cut off chu 266 hi thau just 3 marks a ki thau vacancy tam le tam lo ji jong ei tapon competition hi sang mo mong tan nang mu hi yang la jon ku ki chan cha pa mu dim thau eti a chu ichia mu ding chu ko ham tai le a serious a angol pi tholi ho bo win a mu de hin na eti a chu thil hi dei ta wa hele sacrifice tham khat be ma ingol pi tho lo liwa hele nom ta mu ding ima cha am poi ti he tua hong ki gong naw te ho ka sei pi no me ke ma experience tung zui yin pa me stress ai lo le pressure na hin handle dan ai lo le tu ki chi na nei dan na china thun na dinga hilanga nup sa na thei lo san na thei khan na to na mu jong chu na da ha ngap chat la na tup tan pa chun tu na hin pui lunga hi in ke pa in aveling congratulations ka hin bolin ilaya hi ngam ka sai nom khat omin hangdong tampi in chi ana het hial jin ning kuma cut off sorry intake chu sang ni hing lo chu na 1700 ne tu kuma 5000 hing chu na ai wanga chu cut off chu mak thum ho se a ke hi that means tu kum ha hi sang wal ke la chu chi chu hi le tu kum hin mi sang som tabang ke lading hi jong le si example sang git ke lading hi jong le sang thum lang kal be di jong le mi loi kha chun gel le cut off chu mak som lang pe hung niam jong nei thei da gyal mai te hi lo a hin ni mo ta ji chu amu di amu lo wa nga amu di ho hi mak khat jong hi lo 0.1 0.4 0.5 0.7 a hi mi aza om hin na mak khat hong hi ding mak nya hong ki hiding that means mak som ki ti sa gam thai cut off hi mi zahang thum ho ngom be jong le chan gam kha nim lo din na mi le kha thema mi ki ham bola mi le kha asim ki holo mok te sa bola zo ase time management chu patake cha mi ki trainer na le kha tu pa chu mun de pana la hen hi ji chun hangdong tampi ho kin chapong ho ko man ka sejin example a ikisu thing lova fresh lo tai ga cha ilu hoi khut ka mi me second ni la thum chi jong kon mi sanga ilha sam sa the ya na jong le discipline maintain lawa mi exam bolo po ke hele level jong kon second exam khat alo sa the chu ale calculation igan lo ja hila yang second exam khat ilo chu choi o si jong gop ting la mi sanga question li lang nga chung ki la sam ta chu na question nga chun mak nga ta chu ahin azwa amudi di hol amu ho ti khi na chu mak khat jong ling lo chu that means question nga chun khulang pe na pe a difference um data chu choi la wang chun exam ki mo gut thei ta poi na ta ke cha asung thu het gilana pi ham i la sam na ki het do the ngai hin na zo ai sei bangwa chu na ngin zong na la sam na yo si identify na hin bola chi chu ta ke cha focus na hin bol tu na lol hin na hi na hin mo hin ka chi pa pi in khangdong tampin zong na hin ke pa pi ding ka ta sanin gun chu hong khang len khangdong chapang kinap pi ta kan nei chele kan nei yo a hi en
ti chun galatul ji in gan thia sat na tampi nung in jong thlasam loin ang pangjing in amudi tam ta kiniam ta ni ki ngajing lai jong maung ki ji na hile amagu hilo ki holong kana pona jivin ahin tu chung amu ko na hi ngam tu chung na mudi tai you have to piha follow my piha request elo advice ka tihin na you have to accept my request ka tihin request ka na bol hin tu chung hinamak jong hoyin physically ajong ana fit in boina din na nedi ka tasan po aji chu medical bo ki wa medical hijidia na lol inside ta ka aboy tapoi ka tihin ya chu na join masanga at least pa rong chan jawam ning ki thopi ngai ilaya jong naute ho na experience nang sialal e khan nang hilde ka til ama jong gam thata am jong le hingel kho in ngai lut na nei ta in giving back ti dehana ngai lut na pa chu ahin thungin a hile kinlong ka ke pa pi ma ma jingin mi him hi koi ma ki chamkim pun amawang ki ngai lut na ki khotu na hi ki dim jing na koi na lol hin na diu ki tipat pat music ki pangkhom jing a hi in tunya nang na lol hin bangai khangdong tampi lol hin nom ho jang hi na til kho jinga zo aman jong hin sei ta in description a number jong ki coin tin do nom ne hana na do wale chu ipan khom naw jong hidingin ka ta sanin tunia mi pi masanga ngangam ko ngambom ko one request ka nei nomin ga la to nei te heaven na mi tam pi hin ga la to in amazing live hin kengor sa na hin ko yang tam pi amangin na kapo na ma jingin ahin in lelo ki hala anunga ai lo le nang banga so ta hin experience zo nungai lungthi dia khangdong tampi kamu in na koi wang ka tipui chele koi pen jong ka tipui zat pui ka tipui ahin pathinin phana sa nangin government service na tup chana mutal na ke pani khole khangdong khat lol hin na dinga nangin jong society adinga pan na hin la theina di om kha jong le chi chu pathinin na mancha na no ma ila adi oin na chi hi goodwill mission hin na giving back to the society in isay bang giving back to the society hi khatlani ko ma hen ho aching thiam ma so ko ma ka sei jale society chno ho sei de poi ho sim tu ma ki doi de ta poi bacha kan pon te nang ma de ki yele na tivin na ke kanom pon hi chu education na panila ugali sa ru he hon na we have to give back ahin min kan pon te ti jong le akan hin na for instance toy gun chwa mi zakhat lo thing ta chu that 4 ni le November that 4 ni le Alencia he Thanksgiving my chan long ki sim di chu mi zakhat lol hin na chu mi zakhat lol hin na me lawam family zakhat ki pan he chu family zakhat chu a hing a kom a relative so in that all thousands of people ki pan he chu that means still new hi lo chu na chu khat la khat ki to sa to wa ichangai lu do wa le tunya nangin nahin share do ho za zo si zo hin patchom na hin nei te ding tata sanin ka kinemin ka kipain tunya napat man tam ta na hin pi do chong le nang man mit long chu na taw na ho ai lo la na struggle hon ul sakai na ho min akama asaya ai lo angai me lo practical ti an pu do ho zo si na zo si na hin sele angai zo si pathinin pathebu pi an lo hin na nei te han lang nang zo mabana na posting na hong wang phan lang protein patay na buon tin promotion line zong na hong kilong zingin tin society ading tia nang min hong ke pa tin le mi si da lungmon nang hi thai na dingin kinong best wishes kain bolin china penin best wishes ken se khatwe ga bol ki hetena chan chahin tin tunya interview bol na wa ngambom to ike holim na ho hi angai jo si pathenin phathe ei bo pi win tin chole sei heal elo le ka la EID share na nalunggelo to ke banglo kha jong le ne ngai dam wel amawang totally based on ama experience to chole aman now ti hotel khona to eta chokong ki discuss hi in pathenin bon cha devi emerson pit tawhan ka ki pa